Ja sam Andrijana Milenić i danas ću pokazati neke crteže od moje sestre Lare iz vrtića Nevena. Tako. Evo je prvo veverica što su crtali. Vi to možete isto kod kuće, kod vaših mališana. Da bojite, da crtate. Sada, evo i drugih crteža ovo. Evo i ukrasa kao neka jelkica, nešto ukras. Eto, sada evo i bubamarica. Bubamara evo, što su bojili. Evo i nekih pataka oni su sekli, a evo i male mace koji su isto bojili. Tako, evo i nekih malih crteža. I za kraj, ćao!